والديك أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأموات وموات الحاضر وموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين بالصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Urfujah bin Shurah bi dhammil ain wa sukunir ra ur wa dhammil fa wa jim Urfujah bin Shurah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Urfujah bin Shurah. Ini kata tasghir dari lafaz syarah. Abdullah tasghir Ubaidillah. Abdul Hamid tasghir Humaid. Syarah tasghir Syurah. Nah, lafaz tasghir bisa pakai ini Abdullah tadi Ubaidillah. Nah. Humaid dari Hamid tasghir Syarah Syurah. Mun teken yang tasghir je tasghir iki muhib ganti muhib dia teken ne. Syarah Syurah. Nah. Qala dawu sapa Urfujah bin Shurah. Tasghir dari lafaz syarah. Tapi musagghar syarah tasghir dari lafaz syaraha. Sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi. Rupane dawuh man atakum wa amrukum jami'un yuridu ayyufarriqa jama'atakum faqtuluh rawahu Muslim. Man sing sapane wong atakum kang lamun teka sapa siman kum ing sira kabeh wa amrukum hale utawi perkarane sira kabeh iku jami'un dadi siji yakni bersatu iku jami'un dadi siji bersatu. Sifat iman yuridu hale ngarepaken sapa siman ayu farriqa ngarepno ing yento misah-misahno sapa siman misah-misahaken jama'atakum ing golongan sira kabeh. Yuridu hale ngarepaken sapa siman ngarepno ayu farriqa ing yento misah-misahaken sapa siman misah-misahno jama'atakum ing golongan sira kabeh faqtuluhu mongko matenono sapa sira kabeh hu ing man atakum faqtuluhu mongko matenono sapa sira kabeh hu ing man rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidina Urfujah bin Shurah
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam debu sapana orang dateng dak baen kapi orang lain wa amrukum jami'un sedangkan perkara nakakeh bersatu yakni bareneng pemerintahan sesah pemerintahan napanya mana atas orang situng sika di pemerintah gelek saya angkat secara sah ben pemerintah gelek tak melakukan sesuatu kekufuran yakni pemerintah ingin menjalankan syariah Islam wa amrukum jami'un sedangkan perkara nabaen kapi bersatu ay ala rajulin wahid dalam hal kak dinto presiden masalan terpilih oleh masyarakat laju pemimpin gelek tak melakukan kekufuran atau menampakkan kejelekan atau kezaliman malam tarau kufron bawahan selama pemerintah gelek menjalankan tugas menjalankan peraturan dengan sebaik-baik mungkin dan ada maksud tujuan dari pemerintah untuk menjalankan syariah agama makmuro bodo orang tero mepesaah antarana masyarakat Indonesia kompak nih ke masalah baik ini ke desa kecamatan kabupaten Jawa Timur atau Indonesia ini kesek pemimpin bireng sorang reng situng nikah dharma orang terus sakmi saah antara umat Islam bereneng situng negara pimpin bireng sorang gelek dengan catatan tanda kutip malam tarau kufron bawahan selama pemerintah gelek tidak melakukan kekufuran dan tidak melakukan sesuatu kejelekan yakni kezaliman mun ngak nikah tak boleh dukung mun kada jiria mun pemerintah zalim menunjukkan kekufuran bahkan cenderung memojokkan Islam masalah menguntungkan orang-orang kafir nih gak dinto saumpama ya tak boleh dukung langkah-langkah sing ngak nikah kurang tepat lah nikah maksudnya pemerintah yang secara sah ben pemerintah gelek beda tujuan beda keinginan untuk menjalankan syariat agama lalu kemudian beda orang luar terus memisahkan masyarakat orang lain bertujuan cek sampai umat Islam dia bersatu cek sampai umat Islam dia ngelakonin syariah patuh dek ke agama mana ketika kulibi sampean beda orang pelaku ngak nikah datang dek ke golongan dek umat Islam nikah untuk memisahkan atau mencerai beraikan umat Islam faktuluh pateh apa orang riah berarti sengaja membuat kekacauan membuat keonaran neng situng daerah seampun tenang seampun hidup damai berdampingan tapi datang segelintir manusia andik tujuan untuk mencemarkan atau membuat suasana menjadi gaduh atau berkeruh sehingga orang ibadah ane kampung tak tenang. Nah, adapun pembahasan dalam masalah napanya mana berkaitan kalaban orang keluar hukum orang setero mekacau ning situng daerah penyakit masyarakat nikah berarti orang andi saja tero mepesaah umat Islam di antara satu dan yang lain tero melontorah kekuatan Islam melemahkan umat Islam dan kadang sing ngerosak ning Islam kia karena orang kafir neka oneng mun ngetok ke kaju raja
Bi mesin rame Pak. Apa mesin apa nyaman Pak? Shinsu, circle. Wah, rame. Tapi orang kafir ini kepinter politik. Mereka ngajari cek sampai cuma ngaji hukum to. Kudu tahu ke politik, malah teh deng bedeng bi DPR teh deng bedeng bi pemerintah aja. Kudu tahu politik. Aran ada meri, kebek kami Indonesia nih kak, bi pemerintah nih kak. Karena sebagian orang nih kak terus ngerosaka Islam sebenarnya Indonesia. Dan orang-orang licik seperti ini, orang-orang saya nggak nikah, cara nak meroboh kaju raja, mon bareng circle rame perang. Ketika ia dep orang kafir nih kemon ngedep orang Islam, oh, orang Islam rea sunat kok. Karena orang sunat nih kak, napanya mana menimbulkan mara akidah orang laki ini kan di sifat syaja'ah, bungalan. Adapun orang kafir tak sunat, sampai noneng orang Israel nih perang musuh betul ya Pak. Musuh betul Palestina. Saya disengi beteng bisa buru bayang lagi. Andi jet tempur, andi helikopter, orang Palestina saya rampas tanah nah. Darah cuma andi betul. Nih kepempersan. Saking derita aku nah. Orang Islam bongal. Siap mau somoin perang, boleh tepak sompek. Wah tambah bengalan. Arab apa sebab mereka sunat? Andi sifat syaja'ah. Bengal. Kadang bengal atau lebet. Kebengalan. Tak nama moso, tretan ke moso. Guru ke moso, reng tua ke moso, kebengalan bisa. Orang kafir ini keterong ngerosak Islam. Cara apa? Cara Islam. Ebri aliran. Ebri pemahaman. Ebri buku-buku bacaan. Saya menyimpang dari orang-orang selamba propaganda. Apa bahasa propaganda? Ya, tahu sampai. Tak tahu yang kok pokok setepan dia. Meracuni akal manusia. Racun terjadi mungkin pun. Dari umat Islam ria tak bersatu. Dari umat Islam ria saling bentrok. Umat Islam ria saling sikut menyikut, saling gesek-gesekan. Terjadi. Jamiah biru, organisasi poteh, organisasi celeng. Ayat tuh. Saya rasa untung. Orang kafir Pak. Ngerosak ke Islam, bicara Islam. Mun saumpama orang kafir langsung ngebom Ka'bah, rame. Mun orang Amerika saumpama langsung ngebom Madinah, rame. Tak kira menang. Cak mau orang Islam lebih lan tak takoan baca. Keng akal yang kui. Prosagwi macam-macam cara, tontonan, sinetron, erosakapi. Belum boleh perzinaan, belum boleh tempat-tempat hiburan, belum boleh ganja narkoba semakin merajalela. Akibat kesera, mau tak ada yang kafir. Nero sera, mau tak nero yang kafir. Ini kesetujuan ngerosak ke Islam. Kudu sadar ku lebih sampean. Tapi mun beda orang saya niat ngerosak umat Islam. Kudu elaben apapun bentuk. Karena orang kafir ngerosak ke Islam kelaban cara Islami, santun, menyejukkan. Cuma kisah neka, beda maksud tujuan, beda misi. Beda visi dan misi. Target apa? Jangan sampai Islam bersatu. Andai kata umat Islam bersatu, bejeng Jumatan 5 bektona, takok Pak. Karo itu orang Islam jadi bersatu. Karo konjin Islam remon bersatu, karena pun andi andalan umat Islam neka.
kariman au mut, syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Wah, mengkes tanang siapa bedana cenane bede iya. Cekok beli tanah semiliar. Pak gelum boleh beli cena kan kui kaji. Haji beli pese nyok kebele beli kakek. Beli majin dari disa. Ya pancen din disa. Dari rumah. Kiponeka ponan mangken jajah kalaban cara halus ponan. Baik jajah bangsana jajah, akidana jajah, agamana jajah kapi. Can merdeka, dari di merdeka. Tak merdeka kuli sama nikah. Khusus jajah bi setan, jajah bi nafsu. Gempur terus, sinetron terus, tontonan terus. Ya, akhirnya gini ketetin ponan. Somruah. Sampai orang Islam nih saking seneng nih orang kafir. Andai kata orang kafir nih masuk ke lubang biawa, ke lubang lande, maka orang Islam nih bakal roniro. Etero kabi bereng Islam dia. Adat kebudayaan orang kafir nih hampir nyaris etero plak. Kelampin seetero orang kafir, pakainya seetero orang kafir, gayanya seetero orang kafir, akhlaknya seetero orang kafir, sampai pada akhir pangeran etero sekali. Setan pinter cara kuda. Osom apa? Joget di ruah daya kapi. Maria, waduh, setia osom truk oleng. Anan reng Islam. Latu atuan jogetan kapi, atuan musikan kapi terjadi. Pas bila saya somah, siapa saya apal hadis, siapa saya apal ceritaan kanjeng Nabi, miris pak, sanggun pak, miris sanggun. Dharma kipon tak bisa matul kecuali matul dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asku bathi wa khuzni ilallah. Kun hanya mematulkan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, ngeluh dekat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, matul dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa matul ke siapa matul? Ada saya matul lah. Matul ke pemerintah percuma, matul ke desa ya percuma. Nah, tadi torek lebih sampean, cak gelem di cerai berai, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam segala apapun harus beda kesatuan, kekompakan. Nah, dalam negaaki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mak datang dak tisah pajaran masalah. Orang luar se tatanan ngak nikah saena terus perosak kah? Tek pengenjang ngaji, tek pengenjang sekolah, madrasah, tek pasangan mondok nyari ilmu. Ya cek taruhan melolo ya cek sabi tabi talelek erbai. Mane orang-orang ngak nikah beda utusan-utusan orang-orang seandi kepentingan kika dinto tak seneng mon ketengal umat Islam nika bersatu. La ilaha illallah. Nika hadis narangaki adalah napa? Seran orang asatnya orang gelak memisahkan kekuatan umat Islam, sedangkan napanya mana amrukum jami'un, sedangkan perkara nak kuleban mancinengan pimpin bi orang situng. Ini dalam hal kak dinto pemerintah presiden otabah zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Khalifah, Khulafaur Rasyidin, terus beda orang gelak trauma misah ma'anjorah, maka orang nikah harus ditindak tegas sebelum semakin menjadi-jadi harus sepate. Selama pemerintah nikah malam tarau kufron wa bawahan, sebelum kulban jenengan menyaksikan pemerintah nikah melakukan hal-hal berbau kekafiran. Tapi mau pemerintah pro kemaksiatan, pemerintah negara pun sengaja bahkan terang-terangan mendukung
napanya mana kelompok-kelompok pacet merugikan ke agama. Ya no apa itu hukum? Ila sebatas ini kampunan. Tak usah mendukung langkah pemerintah luar ya menyimpang dari agama pun kasar. Jadi saya jadi gerangger, saya jadi ukuran selama pemerintah tak berbuat kekufuran, tak berbuat kezaliman, maka kulo dengan wajib patuh. Mun beda orang datang laju orang gelak terus merosakah tatanan nikah saya nikah faktuluhu, maka konsekuensinya harus epate. Nah, banyak hadis nikah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jama'a shibran famata maitatun jahiliyah. Sapan orang memisahkan jamaah shibron sejengkal bae. Bapesa sekelan bae. Antarana Arya orang nggak nikah mata jahiliyah. Mata jahiliyah berarti. Pada bayi, aneka lingkup beraja. Antaran masyarakat, antarana penduduk. Sampian berusaha memesa orang. Setretanan PPSA bisa sampian. Sampian nanti rencana jahat masalah. Tak perukun setretanan, tak perukun sekancaan. Pada bayi hukum ya. Haram hukum. Cuma lingkup masyarakat, aneka jamaah banyak, penduduk besar banyak. Tapi ada lingkup si kecil. Contohnya setretanan, tak rukun nabi orang, sampean berusaha nggak nikah, hati-hati nikah raja tuh sana nikah. Apa boleh laki bini? Merosak ke orang, keluarga orang, merosak ke setretanan, merosak ke rumah tangga orang lain, merosak ke kerukunan sebenarnya, keluarga orang lain, bahaya nggak nikah raja tuh sana nggak nikah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi merosak kerukunan baik selingkupnya besar, enggak penduduk atau masyarakat atau lingkup lebih kecil, enggak setretanan, PPSA. Salah letak merukun, gitu ngatua tuh saranjen nikah bahkan soropate yang sampai merosak jamaah anak umat Islam nikah. Kan gitu, nikah ancaman kang kui orang sak ngerosak dekat tatanan negara, sampun tentona Indonesia nikah, ampun letata ben para ulama, ben para kiai, para syuhada, orang-orang soleh lambe, sepon ikut andil dalam memperjuangkan agama ben negara nikah, tanpa mereka kulo dengan tak mungkin ngerasake nikmat sing nikah. Nah, nikah bab akhir, hadis terakhir dari orang-orang berkaitan kelaban bugot orang menentang dekat pemerintah sesah ben pemerintah nah yang kika dinto terus ngelaksanaki syariah Islam, maka wajib dukung. Adapun orang berusaha memperhambat atau memperlambat napanya mana dari pemerintah kelak, maka orang itu berarti kocak bugot. Nah, ben mati tak genah. Ben oleh pati orang nggak nikah. Tapi mulai pemerintah negara pun tak adil. Pemerintah negara cenderung dekat orang-orang kafir, pro kaum muslimin, pro kafirin. Bahkan pemerintah pun tak menegakkan sholat. Wah ya, bahaya. Jadi takyid dalik, yakni napa sih jadi takyid, sih jadi ukuran. Pertama aqamus shalah, pemerintah orang sing negakakin apa? Salat. Nah, wajib patuhin. Wajib patuhi aqamus shalah. Ben pemerintah negara tak melakukan kekafiran. Nah, paham iki? Nah, jadi cicak sampai mepesa hubungna orang raja tuh sana nikah. Nah, babu qitalil jani wa qatilil murtad wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون اللهم صل أفضل صلاة سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ربنا انفعنا بما علمتنا فك أهلنا وقراباتنا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فهذه حضرة نبينا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا خلع قسم الفقيه المقدم جميع سادتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وكعكل بن سالم قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المليباري والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب سعود بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قطب المال الحبيب علي الهبشي وأصولهم وأبورهم الفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولاد بن المخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر محمد جدة ثم إلى صاحب المربد ثم إلى رشوش بن عبد الحسن وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب العلامة علوي محمد بن علي بن عباس الملكي وأصول المنفرم ثم عبد القادر محمد جدة وأبي بكر قرسي وأبي صالح ثم إلى رحب عبد الله بانجل ثم إلى رحم جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر والحبيب علوي بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه ثم إلى روح الحبيب صالح وسحامي تنقل والحبيب محمد الهدار بنيواني والحبيب محسن بن شبوكر بن سالم بنيواني ثم إلى روح الحبيب محسن براني وأوصل المنفرم ثم إلى روحي جاسم روسان وزوجتي وكجي هاشم رافي وزوجتي صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الجد وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية إن الله يعلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلوم ونفعة في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا سامعة، وعلى من أسلفنا أصال مثل جلسة نوينا، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصدوا قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات، اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا رحيم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.